Katalafatu Yesu Akumanmalu Yesu Kristo Lotato Lima Tato Faola Via la Valetua Katalafatu Le Sumato Inam Fatua Sumaya Wao Mola Faletua Osunaiti Akono Ya Olimata Tama Tatina Ya Kapela Vale Otambo Via la Valetua Leneta Ya Fo Katalafatu Fo Iwoma Mayo Masani Potato greetings and welcome to Second Samuel Congregational Church. We would like to welcome you, especially those who are streaming live watching from our live this morning. Sauni no yo tato loto watato mama le tato sauni ne tayao for my mo kormito tapos fu alfa kwe tolos fu matasa ole de petote ai petote ose tasina to fire yo to fire me malawa ye ya to. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to behold. Baby, oh, there's a fearful love that I might shine for you as gold. To be pleasing you. Please
Whatunuina le whaisalamo o nā nganga. I whamanu I lau whio le li. Lo atangia ai le esesenga o le tangata ma o nā nganga. Talo sanga fo I le whaisalamo. Ma whatunuina me o lo tutonu I ate ia I whamanu I lo suafu pa ia. E atangia ai fo isi mea. E te tau na whamanu I lo suafa e ese mai nei lo mea o tutonu I ate matou. O le potopoto lo nuku malau e kalesia I le nei taia. O le nālo mātou whanau. I whatunuina o mātou o nganga ma mauni lilo te totasi. I whamanu ma patu le vi inga I ate oe. O le upumoni e le mawhai e mātou na whaia. Pe ale tō mai lau pule. Me leo mātou whatanisia I le whatasi mai o lo nganga pa ia I le tāpo inga nei. Mātou te watu I le tāpo inga e te tau mono mea malau fio. I lo suafa ke riso wa laila mātou te tau. Amen. La tātou a mata le neisa ninga le se paus kurua. Patu le tu. Paus kurua le
se la tātou pese. Mato mana vaina lava le ea malulu le i e. Na mato i loa i lea o loi i nei la o fiu. Mato tautino ato o peteli i nei o le fiu anga o la o fiu. Le ngata o poto aina o whatutua mai mato uma. E ite mato o loi i nei la o fiu. Mai le tuanai e whapefo i lunga. Lo mato o mai lewa yaso ma lewa yaso, i lo whale tāpua i.
Mātou te fia I loa la o fia. Wa o mātou mauti noa a mātou I loa oe. Ona fio lolo la ia. O le nei o langa I la mātou sarina. A mātou wa aia tuma mātou I loa lo wala whamangalo I tangata. Ona whawhanga mai foile I a mātou o le mawhai ato toe mātou o le whai o le nāmea. O le whamangalo I nātou o ita mai. A mātou o mai fo I nei ma mātou na ngona ina le manuia o la ufio. O lo tupule mai o mātou teimi ma soifua I lea teimi ma lea teimi. O na mātou fia I fo I lea. Wai whapena fo I ma whai o na mātou waro lo whātu I nisi. E lo fisingia le nei o langa ma le nei lo langi. E tumu I whainataha. E tumu I pōpuanga. E o maitala whanau noa I le teimi ma le teimi. Mātou whaitau newspaper. Whalongo I wai alesi. Lo maua mai e tāla I taua me whewāpai a ina. Nea lo le nofa file mua I lau whanau I le tū ma le tū le rangi. Whaiona, umairo mātou whakua moe ma mātou loto vai mai ai. Al mele nei o mātou I loa le li. A mātou o mai lo whale tāpua I mai loa oe. Iona file mule o le vesi o mātou loto te totasi. Na mātou le po le tele lea pe a o mai tala I taua ma whewai mai aina. Pe tau me fo inisi o māli liu, o whioti. A wāro mātou I malava lea. O le nei o langa ana le se noa la o fio. E I uleanga mo tangata uma, me mātou uma. O mātou mai lo whale tāpua I ma o mātou na mona ai. Le tala I lo walofa ma lo walofa la me ai. I o mātou tua ai la le whatu tua. Au whau mai I o mātou nuku. Ma fio ama, ma tu fantasinga o tangata. Le tala whasoro pito o lo mātou I tu aina. Ina ua vai ese mātou mai ngā ruenga o le fuafuanga. Ua tu iei le pale alii o mea le uma na whai e lau fio. Mai whai mai ule leile tangata. A mata mai lau e le nā. Whasolo mai e le poku. Mai saunie e lau fio. O le tau langa tutasi e tōngi o lai mātou o mātou sase. O mātou o mai o whetau tala I o mātou whatuatuama. Mātou mori mawina fo ni soifua ma le ola o mātou tua ama mātou o mabai atu. Le foi lava o mātou mori mawina le lofo o la o fio I o mātou fo I tupulanga. O le mātou whamamoe e whaawau pe e tupulanga la no maoa whai mai o le mātou tunu. Le nei mauti noa I a te oe. O le mātou tau lata I a te oe, lewa yaso ma lewa yaso. Le mātou I loa ati e la o fio. O mātou ola tuui e le nei o lama. Mātou whaftai la o fio na o le estara vale whalamoina. Le lava yaso o mabai atu. Nā leo le oli ma le fifia o le palangaina e tutono o mātou aina e po mai o na tua oi. Mātou maua fo le whaino inga. Tina malanga mai le tunu. So te inga whaitangata. Au le awhawhine a lau fia. Le o mātou fia ai ma tele ai tala I manu. Ai titi tala I mana. Whaftai le li io no le ola mana manosi. Le o kusene o lo mātou mana maina ai le ola. Le misterio e le mawhai o na mātou ngala malama ato toa I ai. Pawale nei o mātou mautinoa. E aunga mai a te oe. O eo ke nese o mea le umai mawhai o na maua e le tangata. Me le mātou te whafo I a tuai le me inga ma whaftai I a te oe. No o mā lia lau kune. O mā lola tau singa mo I mātou. Mātou whaftai o na nei whalama putoma. Le nei ligo o watu whatasia.
tangata o atu motu, whaalwhātua. O whaima mea mātou te o ese mai e mai le rolangi, mātou mai I nei. Mātou te tapu ai tasi I a te oe malo whina ngalo. Mātou te se ili po le alo whina ngalo mo I mātou le newa yaso. Masi ka mātou fohi, me o loko mawhai o mātou roto I lau whio le li. Whaftai ono I tō whama mao I o mātou mātua mai le tunuku. Mātou amataina le nei ka le sia ma le nei li o whale mami. O ve maainga mātou te nanofo ai. Lo mātou te taro le li I o te li uma mātou te poto ai. Le aso sā ma le aso sā. Ia mātou manatua. O I mātou o nao sa kai ngai titi lama. O le kale se te le o umo na toke o leina ke riso. O mātou whaftai o na lo tuspa ia. Me alo whon te talo. Whaftai o na leola ma leola tuluki. Whaftai o na I loa ese o lo te pule mai pea. I le teini ma le teini. I loa whaatangata. I loa whale tino. I loa whale mawhauwhau. I loa whale anganga. Lua lawe ina mai ei mātou mai leo le whini. Alo maua e mātou le fia ngā rukue I lo whina ngalo. Ma tau sisi pēnga I mori mawina le pumoni o mātou o lama taito tasa. O wā o lo whina ngalo lama lea mo mātou. Mātou whatu ese I lau whio o no winga lava o tangata pēne sina fia. Le mātou wāma lau whio taito tasa. O lone e sina fia. Ai mātou te whatu ese tu fōi o no angasala tūtele. Angasala I mea o lo mātou mausia o ona ai. I le ngatai whale, ni se sio mama. Le kasa male e o ona o lo lisua vai ai le pole mātou mo le pole I saute. O lo o sisi I ai le swasami le atu Pasifika mo o lilo fia ai nisi potu. O ia ngasala le ali o mātou ngasala atua I a te oe. Se ia whamamā ma whamangalo I mātou te tutasi. Mātou whatu ese ona o whalapo putonga o mātou ati ai. Te ni umalawa mātou te oe ave I ai a mātou tupe. Whatau mai ai ni mamoni po ni mea mo mātou. Ele me whailawa na mātou whisiningia po ina ngā osia ne mea. A te tau ia mātou na whisini. Ne ia oa nei o mātou whisoasoani I le whakau te leina o mausese ma le tau ina o te maiti. I lei tū ma lei tū o le rangi le atotoa I enta mau aina. O ia ngasala le ali ie. O le mātou wola whaatala noa. Mātou le manatu mamafa. Ngā ruenga o le fōwhanga. O ia mea o mātou o masala atuai I lau whio le li. Se I lofa mai e whamamā I mātou lau whanau. Au le lafa se upu I o mātou mutu whaauta le li ia. Ua loa ne e sina fia mamamai o mātou mana tunatuna. Mātou te fia o ngā mo lau whio ma lau whiau. Mātou te fia I loa po le alo whina ngalo. O na ngaua ngaila I ai o mātou loto o taito tasi. Oa mātou te mautinoa o le mele nai manuia ai mātou. A wasa manuia ai o mātou tua āma mātua o whai atu. O le fwoi lava mātou te utufia le nā manuia I o mātou fwoi taimi. Al mātou whanau ma lava mo tupulanga la roa oa so mātou o tulu. A mātou whanau o whai mai ma whanau o whanau. Tangata ia le li ie. Lo mātou mana nao I maua I la tōna manuia. Mena nā mātou te fia I loa ai lo whina ngalo. Mātou te saili ai lo tuspa ia. I ma maua ai whai lava noa e whamaura lo ina I mātou lava. I mātou wa ngā mo lau whio ma lau whiau.
Le alo lo tala le leile nei aso ia I lātou o mātou whea sa sā whatasi. Lo mātou tatalo le li ia maua lava ni ngā stele. Le ngata ia mātou le nei whale tā puai. O I lātou fo I o mafuta mai o wala ese pēne esi na fia I o pēna te wha I langi. Le ngata I le teimi nei a o e loa. O le mātou tatalo le li ia o atu e lo upu. Ia oa nei I fua la upu. Ia maua e tangata uma le lau te lenga o lau upu ma lau fina nalo. Ina ia manuia I lātou. Wa manuia I lātou na whengo fie la ia na tawhi atu na manuia I o lātou tua oi. A manuia I lātou o manuia fui lea le larangi a o e hala atu ia I lātou. O wa o whengaina le nana e o sia o mātou tua ai la I whatutu. Le ta ape masala lau o lo nuku malau e kalesia le nepa yasu. Nisi po e lo fufua e malama. La mātou tatalo le li. Whalo lo ao lofa. Patamuina I tauranga whamoina. Mia lo ngā ngapa ia le soifua ma le olo lo nuku malau e kalesia. Au ta ape masala lau e mātou le nepa yasu e whiau ma ngā ruenga e pēne masa ni ai. Lo mātou tatalo le li ia e se o whengai ma benga ma mafa. Nisi o lo whakolo ngaina o no le anasala. Nisi o lo pōni sāpe I le lofa la mea I o la mofio ma le tuku awa noa o lo lofa. Lo mātou tatalo le li I o atu I lo mana whamalo lo. Le vave na lātou te tonu I ate oe ma lātou mano losi ai. Ma lātou sia e ai a pa au whapeo ai atu. Ma whaia lo fina ngalo I le manuia ai lātou ma le lorangi a wao. Io nala mātou tatalo le li I. Nā atu I lumo la o fio o whatasi ma tatalo o tangata lama ia. Tatalo lea mātou te mata mapule a mai lumo I le fola. Manatu o loo. Whai mawhawhati ata mai ai mātou te tōtasi. Wa loa ne esi na fia mamamai. Wa mātou wofu I nā atu lumo la o fio I le neite. Se ia e tali mai e tusa ma lo whatu. We thank you, Father, for this opportunity to come together and worship, to give you the honor and praises. Our prayer is that you not take a list of requests from each and every one of us, but that we align our hearts and that which we require according to your will. We pray that as we gather here today, we are mindful of what's going on around us, in our immediate surrounding, in the concentric circles that form from here in our Samoan community to the greater American community. We're mindful of issues that we're debating here locally, the homeless shelter that's going on the west side. We're mindful of the disengagement between those who purport to lead us and people that are following. We're also mindful of the suffering that some of us are going through. We lift them up to you, O Lord, that you would line up our hearts so that we can receive the guidance, the boldness, that you equip us with spiritual tools so we can fight and win the battle. We ask now that you bless us. In Jesus' name, amen. Lafa awau tatu Samuel Bishop Samuel of Bishop. Wonderful, merciful Savior, Bishop Samuel of Bishop.
Vea matauranga e pa ia ma malia e lau whafafonga. Talia mai al foa e alo nuhu malau e kalesia mai matou. No lo suafa Yesu. Amen. Fiona le tua la tatou wina. Ai le whenei ma tuai o le soto ta o le losu ufa. Tatou whetau le fau kusu ma lua e whangana
tangata mai whakosukuna valu. Our reading this morning is taken from the book of Exodus, chapter 24. We'll be reading responsively verses 12 to 18. So to lusku fast ku lusku valu. La tato whetau whewha iai. Whetalai mai whoi le li I a Mose. I nā sauia oe I lunga nei. I a te au I le maunga, mai e nofo ai. O te abatu ai I a te oe papamaa, mai tūla whunu. Ma polo inga na o tūsia e a o ai I a te plateau. Whai atu fo I toe ina. Tangi atu I mā oi nei. Se I mā fo I mai I atu o tō. Whaauta a rona mahuro I atu o tō I la ua. Ai se tasi o iese me e whamasino ai. I alu atu o ia I la ua. Tu mau foi le pupulo le li I lunga o le maunga o Sinai. E ono foi aso no fitia e le ao. La sufitu foi na ia wala au mai ai I a Mose ai tutonu o le ao. Tina mai foi le pupulo le li. Sa peo le awhama ai tutu o le maunga I lunga o le whanau sa Israel. Ma foi pusu wala. Wala foi Mose tutonu o le ao. Wala e foi le maunga, sa ia e Mose le maunga I a e whanawhuru o e whanawhuru. Whenenga tuai, whenenga fōu le wali a Mateo tau e fitu. Tato whetau whawhawha I le whawhua. Papa mai whawhuiwa. Matthew chapter 17, we're reading verses 1 to 9. Mateus fitu for more for Kuiva. Mopaya to us Leono, or no Leo Yesu, Peteru, Mayakopo, Mayoane Lonoso. We are Vaya de la Toe and Mawalunga, Wana Elato Lava. Whauta foi o whaali mai Mose ma Elia I a lato. Wala to whitau tatala I mai ia. Whai mai leo rete o ia. E leo na tātou no foi nei. Ai whina ngā ia. Mātou te whai I nei. Mo ele tasi. Mo Mose ne tasi. Mo Elia foi ne tasi. Whauta. O lea pupulo o fitia ai I la tō o tautala ia. Whauta foi o se fufonga mai le ao o whape mai. O lo wata I pele le nā. O te whiwhia I a te ia. Ia o tō whalongo I a te ia. Whalongo I leo so. O la tō whapa ufo I leo. O tō whamastala. Liwa tuai leo Yesu o pai atu I a te la tō o whape atu. I nā tutuia o tō, au a whoi tō te mātata. Te pae leo la tō mata, o la tō ne noa sisatasi, o nā o Yesu la. Ma whau puewa. O la tō hoi where mauma, o na maua tuai leo Yesu I a te la tō, o whape atu. O nege o tō tau atu se tasi e mea na maia, se ia tō tu mai a tangi o tangata mai e otu. Ia te mai le tue a la tātou whutau whanau rongo I upo ana whiona pa ia. Tu mawatu pe a te ea
manatu e fia tuli loa i le la unga le nita e hao. Le manatu lea o liko. O leo lama e tumu i liko. Circles. E pe o le manatu le na, ma le metafor le na, ma le fatamanu le na, lo manatu le whainau mai le neitai ao tātou te mawhawhau iai. The image that I want to get to you from our lesson this morning is the image of concentric circles. These are circles with a common central core. And it's not unlike our family circles. In the center are tua'as and matuas. And each circle is occupied by each generation until you get to the outer circle, which we occupy and exist today. Pe o le ata o liko, ma manu le nā tātou te mawhawhau ai i le tātou tala e pe o na whaitawina. O leo langa e tumu i liko. E whengofia o nei loa liko whanetino. O wai e te vai atua o lea o loo poto mai. E te vai atua o loo pakal ta pale. E whai alato tō ninga. E ia lato badges. Liko whanetino le nā e whengofia o nei loa. I think a down a sila fia liko whaleanganga. Liko e tino I matangi. Le loe tātou po wheo mai ai. E whai meo atu iai. Pe o leanganga. Ana tātou wa ai atu wau o whalala le niu. Lo loku le la au. Langa pe au. Tātou te nei loa po le ale tu e ngā liko, le ale liko le nā. Whamei isi se whakau tele tātou liko. Ta tala e tua oi ave le awa noa e li stala I tangata e tō tele. Wā o le tō tele, le mā losi fo I le nā. Ia whamei isi le ai o la mā tātou. O le tala fo e tua. O le whakau tele e fua e tua aise a wale titi and maini. Some say bigger is better. Some say small is better. But after living your life and paying attention to what's going on, you will discover this truth. That better is better. As long as you have this proclivity towards getting better, improving, big can be better, small can be better, but better is better. O li'olani, e pisi e lo lato winga, a tātou o aine ia I le tala lena tātou whetau wina, o tātou I lo aine e le inner circle o le liki. E ia le liko tutu tonu whapele pele le liki na ona tangata lava whapitoa e iei tutonu. Tātou I loa e se whukurua, ia so o na whiwhidia le liki. Ia ia tama ia tonu, Peteru, Iakopo, ma Ioane. Mai le tala pau ai o tama na ave I te mina whamaro loa I le liki, na whawhine o ia iru. Tala fu tātou whita wina na nei pau fu I leo tama na ave I nunga le mauma o le lili wina. So I le winga leo liko tutu tonu. Na I fu le liko tutu tonu o le liki. Tolu tutonu, se whukudua le sini o e so ai. Fitu se fulu I tangata na malawina tala itala le lei. So le wingo tala fa pena le wingo le. So I whanga leo lai tātou. O
Ona whairola i o whisi. O ai, o lo i tutonu o lauli o tututonu. O i tangata nei tutonu o e a pepele i ailo whinangalo me i nifa i ailo whapepelena. Ia, e tō whanta ngata ia malana tali ile. Whisi. E le whisi meta o se tali saa. O se mefo e tako o se tali saa o whaavavau. E pe o le tali o whisi lea e whautua ina i le teini ma le teini. A o nai manatu ia o le whainau ma e matu ngai. Pō waimu whau lo liko tututonu. Te o tātou maua mai le liko tututonu o le tātou li. So me mo mua lapa. Ustaka. Pei o le whatufungaina i o tangata i tutonu o lau liko. E te tau anu usta ia sina o whakatalanga. A whai atu sa o whatununga i te tau anu usta i amata i nā. Penale winga o tama ia tutonu Peteru, Jakobo, ma Ioane. E ustaka. E whingatara na whau se li o tututonu whaapai lunga o le leo staka. E whingatara na whapotopoto. Sino na whingatara na whapotopoto i le tūwhale tino o wā atawhai atu e o i a leo staka wānu i o. Tō maua mai le manatu whenau. O i uta i le seka. E whingatara na whai e se li. I le tangata leo staka e peo uta. Me le whao tātou i loa e le whauina ni kālesia i ni tangata whapena. E amata wawe usta. O le mero no lua tātou te mai tauina le inner circle a le li. O tangata e pasiona. O tangata e eile me lifa i eilo lātou whatuhunganga. E whailo lātou manatu. E whai alato tala, they're not yes people. E tele manao i tangata nā le whameira, nā le ioe te ni uma le ai. O tangata nā hiona tuku i tua, e le liko la pito i tua, a mo le liko tutu tonu lava i. E le te tauna tuku i e tangata e le ni pasiona o le ai. Ai ne i ape teru, ngā sai tutonu leo nā, e le mawhai ana whawila na upu. Le tau e tātou le so o oso vale. E se ala e whaororo lava pe tenu se me le whitau whaironga tala. Tu inga tangata na e manao o i tutono o lau nigo. Alo tangata whaile pe file mu mai ala te wala vidi le mea te mai e tuana ta mi bilo me tutono. Ale wha meisi tala. Pe tenu le ai. E te rulea, e te mina muru e le i vai o so. Me pito, te le tano mai a, o oe o le li, o a o le o so. E le ma whai ona muru e oe o vai. E sao mai la ngona, e sao mai pasiona. Me nana laina i tutonu pe te rule liu. Tutonu o le li. E se alana e whai alantala. O la talata pupo ngā le li i whamaina li e whaasata o ina nā ne. Le no fore le manatu nā ia pe te whai loa na tala. Mile li e o mātangata ia mā piti a awa. O le mea te awi o te amo e fo. Sama i o na lamona, i o na pasiona. Iwi ala ina se se. Ia le tau mena. Le tau le whai sako lau mena tu tangata ia. O le alurua. If you're going to build an inner circle, passion is very important. You don't want your inner circle to be filled with people that are lukewarm, that don't take a stand, that'll stand for anything. Yeah, they can occupy the outer circle, but not the inner circle.
Not when it matters. You don't want to populate your inner circle with mediocre people. They've got to be passionate. Whanau le asa te teio, e nai to tonu wa ia tamai to tonu wa le. Li o tu tonu wa le li. Ia kopo mai Ioane. Ele tele ni tala e whai tamai ai. O tamai e ana le tina le na sau negotiate ma le li. Whamai tala le whiwhini. Le li ie a e o i lo malo. O te mana o ia lima tau matau ia kopo. E lima ngavale ia Ioane la whanau. O tui ngā whausanga i o te meiti nei. I le ngāo i o mai te meiti nei. O na whai atu na i o le li. O le ngāo o lua o Poaniki. O le whasamo ina le ngāo le opu e leni. O lona winga o le whanau o whaititini. Whanau o whaititini. I no mātātou meta o whaititini. A paro whaititini, whewhe, mū la au, mū whale. A le winga nā tangata i e le ese mai a petelu e tō lua. Le ngata nā a o lato mātua e whapere whawina o te miti nei. E pe mana o ale tinale i a sili lang whanau. E ni a whale ni. A mai tamanai le inu sopo. We're very volatile. Whanau o whaititini. Ia whamele li o tamana te tau anu fui. E se alanga e orowe le temi e pāi le tau. O tele mana ole whisningia po ile na talata i atea. No whorvanga na anteleka e tua maro nauso nā tania mi tu atu i titi amo tutonu ai i. Le ligo tutonu. Where it counts, that which matters. In need em tamaia. Ia man memu. O tangata ngā lue. E le ngata e manao oi I tangata ustaka. Tangata pasiona. Tangata ngā lue foi. I le tūroto I kalilaia e pe e whakasenga I a whai whaiva. E I a whai whaiva e whaangale ofe. O bea whato amata nā e le lewana whai whaiva e le tene ni a lato winga e whata watu le maketi na I a maua mai eni tupe. E oso e uma lesi level on whata o pena. Whata o pena lesi nā level e so I alfa nau le a sekretei o whamea whea lato waa. Rona winga o uma le ofe. Uma na ngā lue ma wai tupe whatawele pēnga. Uma na ngā lue ma tupe kumolo pēnga whatawele waa. Ia whatama le o waa. So le winga o tala o tangata nei, e leo mai ni a inga nofo nofo. E leo mai ni a inga talita oto le ngase o marolo. E leo mai ni a inga whapena. E o mai tama nei a inga whe ei. Tangata ngā lue. O leo te whea tō uia, o tātou o tangata ngā lue, le whawina le nā o tātou, aise a, whamaila tātou, ala ngā upu, o le ala I le pule o le tautua. So se sa mona ka mena alai, I loa I tātou e le lanolangi, aise a ngā o tangata ngā lue, o tangata tautua. Ia mana ia tātou ngā ruenga le sa whai anafi. Whaftai whai mawhtanga tina langa mea. Ia ora whai ngā ruenga le whai anafi. Ia o tātou mātutua. Ua sina o tātou mawako. O tamiti sāmo o umalawa. O mea nana manu e mātou. For you young kids who've never experienced the village life in Samoa, what you witnessed yesterday was what we were used to doing in the islands. Everyone gets together and works. But if you also pay attention, we are getting a little older.
So we were just horsing around yesterday, and the upgrading of that work is not necessarily doing the labor itself, but paying somebody else to do the labor while we provide guidance, while we tell them what it means to be Vilebaufuti. You know what that is because you grew up knowing that that's not the proper way to do it. But if you see the gardener doing that, you'll say, oh, let me show you how it's done. Anyway, umila utala. Ona e vau fili tu e ngā ruenga e mawhaiona ngā lua e le tangata. Wale o to e totoa ai tātou mea ai. Wale o to e hanta tātou ia mā moe, ma le wale o to e whaiana mea, wale o to e whangota whai le samu. Aure ngā ruenga e te tau na whaia tangata. Ole ngā ruenga e te tau na tangata mātutua. Ole ngā ruenga e whito tonu o tātou tangata Samoa. Ole nā. Si I runga. E tau lele al tangata te ua e tuu matai. Penale le whaingo mea. Ai le besea I lawa le kumoni le ne te tau na whaisa tātou ngā ruenga. Ese le tino mai o ngā ruenga. A te tau lava o na whaisa ngā ruenga. A o le ngā lue le tino. Ia ngā lue le mawhawhau ma le ngāma. Ia. Ma le manatu muri la o le whasiri lea o le ale mawhua anga e whaiaini liu. O le ale mawhua anga e na nofu ai tangata I liu. Why do we work in circles? Why do we work in concentric circles? Why do we populate ourselves around communities and circles? Well, the time is for service. More tautua. More ngā ruenga. Mawhanga nā lei ala na whapoto tātou I o rotu le nei ina whai ngā ruenga. O ato I ngā ruenga whora, ngā ruenga o tangata mātitiva. Le fo e no pōmala ele mele tupu no tātou west side. E whapea le tala ua declare le tātou mayor I le state of emergency in the city. O me nau o whai e lātou o na ave I the gymnasium le the west side. Ia ma convert in no whai tangata. E eni men no whai. Ia whila una mo loa le lai tu o le pitonu o le tātou city nei. Ona basically e tangata o lo I tutonu o isi liko. O lo whaia mea whaina isi tangata o lo I whafo isi liko. Le penale wingo. O le mea langa e tasi ala tātou pitonu, tasi le tātou maluma, tasi le tātou community. A whapea lai whai e le isi tangata le mea whaina I isi. Ia o na whapenale o na whaina o mai tātou. O le tala I whenei matuai. E whapea le context o le tala le nā. Ua se lau tau sanga o poloma tangata I pupito. Ala tu lo mose e whasa roto mai I le malosi. A wharao, o nau mai lole o tangata o I le vau. O le o I loe tangata o whero lato whasino mama. Sa whiololo o I pupito, eise a waia sasa. E whatonu e wharao. E tu le fita ma le lisio me whai le aso ma le aso. E tu la fono. Sa wā wharao. E ala le teimi le nei me tuafu. O le se mea. O le tu e whanua le fita. O le tu e whatuwina fo e tu la fono sa wā. O tuku I le whaita lia. O le mea la o tuku ua. Whiamana nia e tangata le whatunuma. Ia na
na lato maua rola i e tutonu o le o ngā tutonu o le nei liu. Ia le tua. Tu la fono se fu. Ia o ngā mose. Mai lai le nā liu tu tutonu. Ia na amata i o le tala mai tua i le whanau mai Israel. Ia pea launa tala no ina i o ngā tutonu le nā. O lo iai ia. O lo iai manatu. O lo whai ma whakwae. O lo tātou palewhia ngai ma le tua. O lo iai ia manatu ka nona tuli manu. O lo li o ina. Ma whawhai le ina lo tātou palewhia ngai ma le tua. Whate te inga o le sautonga. O le mea le nā. Na whaule tangata e le tua e le amatanga ia sa roto. Whaule tangata e le tua e le amatanga ia whaila na whiwhininga. Ma o te mi uma lava lai le sa roto e le tangata. O te mi nama mao mai ai ma le tua. Ma whaanwhanana ma mao mai e whanau Israelu a oi ai kupito. E se ala. Ona o le iai sa rotonga. E tā pua i sa roto ai, i lana lava whaitalia, i le tua. Ina o mai rāne nu o Israelu i le tuafa. O ina ana tu e lata lata i le tua. O leo to iei nisi e tua e tā pua i iai, mi whanalango iai. O ma tapu vai atasi nei i le tua. Le tua le mau ai no lato sa roto. Le tua le ma whai e lato na whai no lato ta. Le tua le manuia ai i rātou ma manuia ai ma raruranga. Ia o le ale nui e mua tātou le nei vai aso. Ia. Tofu maua o mai tātou whakumanga whaletino. Na me se fwoi whalenanga i upu ana fionga. E ma nei ale whawina o le liko lea tututonu. You have to ask yourself, what is your trust circle? Not just your physical trust circle, but also your spiritual trust circle. O e tangata nei tutono o lo ni o tutono na e ma whaiona e whakamolano i ai, ma whakamolano ina whaio e. Ia tātou ta ape misa la lau le rorangi le niva yaso. Na ia pe atali na fisi. Le fisi ngia lava le iei o le tua, le tātou me whai. That tauan makes sense. Tauan a mauti noa. Po i tangata i tutono le tātou li o whale tini. Ia o wawhina tāle li o whale ngā. Ia la tātou whai, ure nisa ringa i pese o samia i pese. Le masa o sawa.
te atofa te atofa pese. Saudi en leifu o vinga. O mata wina ia, o manjoina na isi li o ia o. Ita meti na ia o tato o Arizona, the weekend o nei. Ia o li o aia ta meti tu aia ia fai. Ia te ua, lai a ia le mata, aia te ua waia ma le ta meti tifa me fina kisa na tupi. Ono, varu leo lo uru mo whapea. Le li o lea pulehara to fia lea o to lima peto, to whapeto lima lai o. E le ama se sifa, le whapa moi nista mata. E to se ini mea ila mama ma daddy. So at some point in the facility better build to for my ama. Tana fifa lea to ligo. Langa e leo tanga to uma te tau le to ligo na. Ino so. Yeah, Malaysia ligo le I South Carolina. To know for Bama Mafo Fall United meeting na. You are part of the inner circle. Even though it nailed to physically, if I touch it, I do it. Yeah, even be a lover, you to my level, never yes or obtain. But for sure, Tino Tato Tassam Tina, labor by the Tunu. It was a never tato te o yai, Fatato, Fatalo, Fanawa to the Lavantato, I made an Alicia. Even be a 4 year. Let us pray. We've come to the end of our worship. And as we go out into the world, God, help us. Give us the boldness. Give us the courage so we can act out these teachings in our lives. So that way our lives are improved. The lives of the people that we touch are improved. And so that the gospel, which was embodied in Jesus Christ, is preached all over the world this week. That is our prayer, Jesus. O mato o ile sikuio le nei tapo ima. Mato whakamoina fo ile angiangi malia o lo wanganga pa ia. Lo mato tatalo le ia maua umai mato whakumama, whalengana. Mato te o ato i le lalorangi o whapeina o na mato whai. Ile o tangata umai o la o fio. E mo mato wa ia o tau kerisiano ina. O na mato nafale na. O mato diute le na. Nena mato maua mai o mato matua matua. O mato mea le na o la hawhai. O mato tatalo le ni whapeina. Na talaki le tala le lei le lalorangi le neva yaso. Whaamaina o mato tangata o mawali. La mato tuua. Ia tuma mai o mato uma. Le lofa tunu o tele o Yesu ke riso o mato ni whaola. Le lofa mutu vale o le atu o tama. Le man mafutanga le motusia malo o ngana pa ia. I iai mato lea ma le lorangi au au le nema Yesu. Se yo le whakavau whakavau lawa.